Pangthokadoriba Assamgi election sida BJP gi rival haitare masisu dumak Congress ki mirepsi khoi mitei mechani haina su dumak mai hainari zakim Ozagitajen adumak pu makhoi gi party ki ideology da party gi yengkanda adumak BJP gi vote ni hangna khomi si adumak pu khoi gi as manipuri moina maitei macha moina yengkanda gadi yenglurkanda di BJP gi vote si confirm di thokta bane du party line hena lu banina luna khalle habagi do utpa oina dumak khogi BJP gi rival si khoi meite me chawar ga su masigi vote si yang kanna khombagi kano simadi tawri sigi matang si di Ozagitajen kari kamaina yengba kari thambini Ozagitajen gi mota ahan batuda notice window yengbiri man project tum tek no chari nanga sigi hot so biri ba koi hiyai lema medical staff kodi kakun chari hiyai hajiksi adum koi lan marakta den namana watch thing marakta gi thoning da thodo wathok mayam marakta election manga tare election manga tare yam nungai ba dugumba adum lila drama makalamani hajisi lila drama si hajisi intervene lore ko mayai sangre hajisi mayai sangre mayai de yam hogale hajisi ko en lakado stage amasum lakhile en habadi film amagi natraga drama amagi part sanariba lila drama dogi magi part tu tangkhai di hanjale hai tare sorry aduna tangkhai hanjale hajisi aduna yengba tari hajisi honorable chief minister si koi jiri chalure jiri da koi different communities mam phamin dana masagi wadi chanaba nushina ba porno hona ba mam haji haire ko yam phai yam phaja khongthang amani adu bu issue that losilakpagi magi end of mission hai tare ko si adum khangi mayam na ko khangi yam nak leiba ko gi Lakhipur ko Assam gi ko gi Lakhipur gi area da BJP gi MLA oiba mirep kokshik rai hai ko magi adum election campaign tawani habasi mana jiri chatringai mamang hai tare ko mamang da magi sidul dum yaujaba mayam panna ba haina por mani aduna jiri gi awara pa mayam engchen ba dena mana sa habi gi bang sa gi se urup uyung tung matam ga da lam gi chena balai dena sa gi tamang mam da ba ko dena to pa different mayam di hospital gi engchen ba outpost gi mayam lai re ko development to biram do di am phare ko adu magi aroiba mission da di maru iri kain hada ga di election du yes adum chowa mission na mai dare magi ko adi khomam da ba ya da ba taw do sunga da ba ko magi as a leader mo ina sa gi magi anak ba Assam gi election hada ko Assam gi election ji da ko gi start campaigner magi type hada ko ko gi chief minister gi tokum thawma ko Lakhipur da tari mitei mayam ji tasan na bu oiro adu da na mana sai ka ni part of BJP ki election campaign na mai dare ko taw do ya da ma thau dum taw hai dare ko sida loina da chali si party president ko party president BJP ki party president sada su yawi na madam sada su yawi num pauta jari atopa different MLA tre dipa na ma ko so to correction ko kana yawu dum ne ka khni dre duga MLA sam khar loina re ha so confirm more ada sai area ko hajin ngi si ai na honorable kanona chief minister na phungtu piri ba ko gi Assam gi election gi hasi ba election phungtu piri si Assam chief minister yam thagali ko Assam chief minister yam thagali BJP na tawthau yam thagali BJP na tawirama mayam sinthari mayam ko adu lu laiba point lakchani point na matang di sagi area si da in the interest of the sagi magi kahani party hetare ko party gi magi wakhalonda party gi thajabana party gi tom mathau moina tawudi gi sukaidre but duga sai area si ko na purina mu shirina kaushik rai heba nipa BJP ki candidate oi bani paji ma vote pana ga dori bani paji ko meite ma sani na pawm tai ko no he chumlan bana mani ko lai phem da ko meite ma sang pana do ni na du state amada ko Assam state amada ko gi meite ma cham bol le pa gai je adum adi yamna tanga thok pot mani ko adubu party gi oina kahaning ba tohning bai ngang bu du su kai dre taseng na karhani khitang khoi su I macha machu mina tare ko adi taseng na masda community amagi marta na tagana sagi ko gi se religion amagi oba poram da khoi puslang ngang marsa da bai tare ko taseng na hoi Assam da lebi ba mitei sing se khoi pai chai sina watani tabu moi born Assam na pokre Assam citizen on gre ko Assam na pokre Assam citizen on gre Assam da vote lepa right phangre Assam da vote di lep na khona gre ai tare ga di khoi sai area si da something sagi ko gi ipai pogi poro da
lamgi kahidare sendrangga sajingi sendrang khana buda ai yungi sajingi sendrang ngam hanin bugi intention na phungdu leidra pramani ko ada khoi na jani ngi ma se maitai ma samoina vote ka haning matra maitai ma samoina to ni mo na se de tai khoi khitang yam tanga thokpa haidare ko yam tanga thokpa dugumba khongthang amada thropot amani na dum adugumba da khara ka haini ma hoi honorable chief minister mona traga su ato minister ma party leader yam thabi daga ma ma khitang samai ga yengbi daga diko sai area se dum khoi kare ni khoi thamoi da kana ma dum nungsi bari relation ma china ga do haida to bojiti moi party line ni ko party ki ba gamda lakna ponina tawri posak se dum khoi ka shwani leite si ju magi party ki magi ideology magi principle dia ujaba party ki haida ko party is na han ma di leibak party ai dum yaujo pot man haida ko magi party su kandia da bin lejami to jaras mu su kaide da hi se khona jani ngidna election je knocking a door ni koi manipur gi 27 ko angan 27 gi February March ko election tawrani ha bagi taw do bagi dum manipur gi ngana le bata ni batam ni manipur ju nuai re atra manipur ju nuai re no awa na ji leite then lan gi phim ji udri ko then haji kana lo shimbi gi na ko ha bangam dri singma tai da haji election je maximum election je campaign aro ji thana re haji ko haji mai magi ngam jaba anoba thokado kangbu su mangai the board kabi kangbu su mangai halik se karam kangbu na ai makhata na ngasagi amka kaning bagi magi khongthang amagi maru chenghelakpa kadri kangbu mana amtang kar ga miyang sewa to gen chenghelakpa dai ko masigi chenghenrak ani ji web se kai lake bojiti manipur machine power lak rai dai ko yes adana manipur machine power si hoi honorable chief minister na samjala board khomu bojigi kitang samjarak pani ko election du samjarak pani adana aikoi le film si harik se sahi ahum ajung me gi tari ahum sahi ahum bakum khadui ni ko 3rd May 2023 har ki ba dugumba tamthira ba kuki terroristing drug mafia ko dagi kuki illegal immigrant mayam gi lan hai tare ko manipur thoning da ba khusem gi lan ama political gi drama ama tare ko political war ama rajniti gi dugumba yam sathiba rajniti gi manung yaujo machat ama gi matungina moi masengi nusina ba dagi moi masengi angam tana ba moi masengi hunna ba moi masengi power pamna ba moi masengi part of drama moi masengi tare ko moi masengi rajniti gi moi masengi ba sathira machat amada ko icham cham jaba civilian innocent prajasing da ai chaitheng kam thena wahal la prajasing je ngasi di war le laira halle ko hiram kuding sotha la ba laira hala ba sagi mo moin ta hingal la bni kai dawre darka le kuding se paisara ni mena hona re ba ko ana se paisa khare na puthopangam ba tawbangam ba mi duni haji bot ka dui se kano hi ko asi saji tai padna masi angang je phai masi naha je phai social activist ni ma je from childhood life tagi angang ade hunna lekai club ki secretary president pai rakpa satra gi life ta sagi miam gi thok torokpa the school college gi life tagi vote lepse rakpa di magi parimam dilai dina pramani ko adu ma socially thok torokpa mioi ni ga hebe je adum na chat atre bositi ko haji ti tai padna kari no katukan tawraga hajiti dum mayam tare na paw la na chumna manin paw yam tare don jiko karora du ki khoi tik kana torome drak ba torome du torome da torome adagi whatever loina mak na se deko niom chum khara dum sanam shata ja ka musum yauri adu maximum yam bananga sagi pesa je election da pesa sang ya de na khanara ni na